Ана тілі деп нафиле айтмағанлар. Бала doğulғанынен ана өз сүтü ile тілімізге, урф-әдетлерімізге, ватанымызға sevgini ашлай. Бір şey Қорантадан башлана. Böyle güzel Қорантаға мен бүгін мұсафірлікке келдім. Фатиме ханым, бүгін бізді давет еткеніңіз үшін çok sağ olunuz. Pek memnunum gerçekten de. Көрем ки үч oğlunuz бар. Таныш олайық олармен. Büyük oğlum Asan, bu Şükri, en ufağım Asan, Bekirçik. Bekir tatlılıklarını pek seviyor galiba. Bekir lezzetli? Da, parmaklarını aşamak. Asan, sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşında. Bu kaçıncı sınıfta sen? 6. Evet. Ya sen Şükri? Mağa 7. Oy. 9. 9 yaşındasın. Evet. Babanız da belki koşulur. Şimdi işte... Babamız işte. Yaxşı. Biz ise balalarla söhbetleşeceğimiz. Aslında siz boş vaktinde neyle uğraşmağı seviyorsunuz? Oynamak. Oyunlarını oynamak. Evet. Ya bilmeyeyim, bir tögereklerge katnaysınız mı? Evet. Sizin odanız var mı bilmeyeyim? Kayda oynaysınız, kayda Evet. kitaplar okuyorsunuz. Bana gösterirsiniz? Evet. Sağ olunuz. Аблаевлар Қорантасына кіргенімізнен аңлашыла ки бір айле азасы evde ябанчы тілні ұнута ве туған тілде конуша. Біріншіден ана бабадан әбетлі, харбаба каналардан олар бізге өрнек көрсетілер, насыл керек яшамақ лафетмеге. Бабам яқшы білерді лафетмеге бет. Біз аннадық, ама лафетіп оле яқшы я лафетмедік. Сон балалар doğulanda башладық чоқча лафетмеге. Kitaplar оқыдық, курсларға бардық, огрендік іште. Эбет тілні огренмек, оны білмек, чоқ вақыт, ағыр емек, ғайрет ве күчні талап еткен меселелерден бірідір. Амма бұл бір ана бабаның бойын боржыдыр. Истек, ираде, milli аң ве milli ғурур олған Қорантада тілде яшай. Біріншіден істемек керек. Істесен, шын пек чоқ чаре огренмеге теленіп бар. Facebook, интернет вастасынен, приложениялар, чоқ, китаплар, шын пек чоқ бар. Тек істек қалды. Істесен, дағларны мүлкін чевермеге. Балар ана чоқча оселер, ончын ана білсе, ең біріншіден башласа баларнен ең ифақлағындан лафетмеге, бала бірінші сөз ана теліні ішітсе, дуйса, сон бұл бала әбет балар лафетежеклер. Балар, siz mına sen 12 yaşında, sen 9 yaşında, Aybekir da küçükine 5 yaşında. Endi siz bilmeyeyim, belki düşünüyorsunuz, balaban olsanız kim olacaksınız? Nasıl zinatsa bu? Men dam bildim. Bilmeysin da. Daha vakit var ya sen? Бизнесмен. Biznesmen o, iş adamı maşallah. Ya ne satacaksın? Bilmeyeyim, ne boyunca biznes olacak? Отельный отель. Oo, maşallah. Şükri bile şiiri. Nasıl şiir? Şekerki bir tatlı, ey ana dilim. Seniz bana ödey bu güzelim. Yok mu buna çeyrek örecek? Tuğan tilde güller örecek. Yalvaram taptaman ana diline. Ahretlemeyik babaylını. Otenler, bülbüller biz kovanayıq. Gözlerini açıp biz tez uyanayıq. Maşallah. Aferin. Ve görüyorum ki bunda bir sıra oyunlar, bu hepsi oyunlar ana tilimizde. En sevimli oyunu hangisi? Çift. Men bilmeyim öyle oyunu, onun için öğrenmek isteyim. Eğer mümkün olsa geliniz beni öğretiniz, sonra ise oynayıq. Bakınız. Ben bakış. Бар, öyle kartочка var. Bir kartочкада бар, yanı çift. Onu gerek tapmak ve kim tezce tapavi onu ayta, o galibe kazana ya da kartочканы alır. Ve bu çiftlerini ana tilimizde aytmak İyi, gerek. evet.
Менде мында Менде нарф. Зурна. Айны йылдыз. Не йылдыз? Чан. тоқтаңыз, менде бар бір şey. Şimdi. О, джезве. Егер ана тілімізні жоймамақ істесек, шымдыки вазиетте тек бір ишанчлы yol бар. О да баба деделерimiz алып барған yoldır. Яни бір Құрантада ана тілі мұйтыны яратмақ. Күнлік әрекетлерімізнен тешкіл етмек. Evde, тышта, ось ара мұтлақа туған тілде konuşmak керек. Başka çare yok. Ана тілінде kitap okumak. Bu Asan'dan tavsiyede. Şükri de şimdi bir tavsiye aytacak. Çok laf etmek ana tilinde. Maşallah. Gerçekten de en güzel şey aslında tilini tek laf edip öğrenmek mümkün. Her şey Kur'an'dan başlana, saygılı seyircilerimiz. Biz ile olunuz çünkü marafonumuz devam eder.